ndagusuje cyane wo kuri kino video kandi nguhaye ikaze kuri channel ya Innovation and Electrical. Uyu munsi rongarutse mu gice cya innovation, ntabwo ari mu mashanyarazi n'ibisanzwe ahubwo ni muri innovation. Hanyuma nkuko mubibona iruhande rwanjye hari igikoresho kikaba cyitwa televiziyo. Ndakeka ni bake cyangwa se ntawe utazi televiziyo, ariko iyi ngiyi iri mu bwoko bwa flat TV. Ino flat TV rero si flat TV yonyine ahubwo ni smart TV. Bityo rero niyo mpamvu nje muri ino video kugira ngo mbereke uburyo ushobora guhuza telefone yawe ukayihuza na televiziyo yawe, mbega uko ino home screen imeze gutya bikaba binagaragara muri televiziyo. Icyo uri gukora cyose ukoresheje telefone kikaba kigaragara muri televiziyo, waba uri kureba amashusho, waba uri kuri YouTube, waba uri mu bindi byose ushaka, byose bikaba biri no kugaragara muri televiziyo. Mbega muri make nje kubereka uburyo ushobora gufata screen ya telefone ukayohereza no muri televiziyo, byose bikagendera rimwe. Ako ni agashya nabazaniye uyu munsi rero, n'utundi turi inyuma. Rero icyo ngusabye, niba uri mushyashya kora subscribe, ukore na like. Ni amasegonda abiri yonyine, ntabwo ari ibintu bigoye. Hanyuma weho niba usanzwe udukurikira kandi warakoze subscribe, ndagusuje cyane, uri umuntu w'umugabo, byose ni mwebwe tubikesha. Icyo ugusaba kugira ngo ubashe guhuza telefone yawe na televiziyo, byose bigendeye screen ya telefone ijye no muri screen ya televiziyo. Icyo ugusaba ni iki? Mbere na mbere nyine ukenera televiziyo, hanyuma ugakenera na telefone uri bukoreshe kugira ngo uhuze screen ya telefone ijyemo muri televiziyo. Ukenera telefone yawe bwite, ugakenera na televiziyo. Ikindi ukenera router itanga wifi. Ukenera router itanga wifi, cyangwa se kimwe nuko ushobora gukoresha indi telefone ku ruhande iri buguhereze hotspot, iri buguhereze wifi. Ni ukuvuga ngo iyo telefone yindi yo ku ruhande cyangwa se router yo iguhereza wifi. Iyi telefone uri bukoreshe igakonekta, igafata wifi kuri iyo telefone yindi cyangwa se router, hanyuma na televiziyo igafata kuri iyo wifi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo televiziyo ndetse n'ino telefone tugiye guhuza bigomba kuba byose bifite wifi imwe, bihuriye kuri wifi imwe. Iyo umaze kumekinga sure ko router yawe iriho, cyangwa se ko telefone yawe yindi itanga wifi ko ihari neza, icyo ukora iyo uri bukoreshe telefone ufungura hotspot. Urayifungura kandi ukabuza password yayo, hanyuma warangiza ukatsa televiziyo yawe ukayicana, ukarindira ko yaka neza. Icyo dushaka twebwe ni uguhuza telefone ndetse na televiziyo. Hanyuma rero icyo ukora ufata telekomande yawe, warangiza ugahita ushyira kuri home screen ya televiziyo yawe. Iyo televiziyo yawe imaze kugera kuri home screen, na ahangaha murabona ko hano turi kuri home, bahita bakwereka ama application ari muri telefone, ari muri televiziyo yawe yose. Kuko smart TV ni nka smartphone, nayo ijyamo igira ama programme menshi. Urabona nk'iyi Spotify murayizi, ni indirimbo ni ijyanye n'iy'abana. Izi zose ni ama application, kandi murabona ko dufitemo na YouTube, dufitemo na YouTube Kids. Ni ama application menshi ajyanye n'iki n'amakuru ndetse n'amafilime. Hano hari Netflix, hari YouTube, hari Facebook ndetse n'izindi nyinshi zirimo. Rero icyo ukora wowe uhita uzamuka hano, ndakeka birimo kugaragara neza. Uhita uzamuka hano, dufiteho home, hanyuma hano tukagira ngo apps, hano tukagira ngo setting. Icyo ukora rero uhita uza hano kuri setting ukoresheje telekomande yawe. Uhita uza hano kuri setting ukoresheje telekomande yawe, hanyuma wamara kugera kuri setting bakaguhereza izi features ebyiri. Hanyuma icyo ukora wowe ukoresha telekomande yawe, n'ubundi warangiza ukamanuka hano handitse ngo setting, ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza bahita bakwereka izi option zigera kuri
zirindwi nanone harimo n'ingi ya network. Icyo ukora uhita uza hano kuri network ukahemeza, wamara kwemeza network bakakwereka aka gapaje kameze gutya kariho ngo network status, internet, wifi and wireless hotspot. Hanyuma wowe icyo ukora rero uramanza ukamanuka hano hasi kuri hano ha gatatu kuri wifi kugira ngo umanze ugire gute, umanze usetingemo wifi iri bugufashe guhuza na telefone. Hanyuma rero hano urabona ko hano muri wifi batweretse wifi ya telefone ino Galaxy A22. Niyo telefone tugiye gufatiraho wifi, mbega yo iraba nka router, noneho twebwe tuyifatireho wifi. Icyo turi bukorero uremeza hano kuri no wifi bakweretse, hanyuma nurangiza uzemo hano wandikemo password. Password ugomba kuba uyizi, niyo condition ugomba kuba uyizi. Iyo ugeze muno rero ushyiramo password, reka twebwe dushyiremo iyacu. Password warangiza bamara kuyishyiramo ukaza hano ku ruhande kwaka kavi muri ino keyboard, warangiza ukemeza kwaka kavi. Bamara kuhemeza ugahita umanuka hano handitse ngo save, hano ugahita uza hano kuri save ukahemeza. Iyo umaze kwemeza rero urabona ko wifi ibaye connected. Iyo urangije gukonegita wifi muri televiziyo rero mwibuke neza ko wifi twabonye ari Galaxy niyo iri buduhereze wifi yo kugira ngo duhuze telefone ndetse na televiziyo. Hanyuma iyo televiziyo yawe imaze kuba connected, icyo ukora nta kindi, nawe uhituza kuri wifi yawe dore ngiye nayibonye, dore ngiyi, warangiza ukayemezaho ugakanda ukagumishaho, yarangiza igahita ikujyanamo imbere. Usangamo ya wifi mwese, ya wifi televiziyo ndetse na telefone biri bufatireho. Icyo ukora nta kindi, nawe urahemeza rero. Bamara kwemeza ukandikamo password ya telefone. Ukandikamo password warangiza ugakanda connect. Murabona ko imaze kuba connected, warangiza ukongera ukabivamo. Iyo umaze kubivamo no kuri televiziyo uhita ugira gute, naho uhita ubivamo, ugahita uza hano handitse ngo apps, ukoresheje telekomande yawe. Ukaza hano handitse ngo apps ukahemeza. Iyo umaze kuhemeza rero hahita hazamuka ama application, ukaza muri zino application murabona dufitemo App Store, Miracast, Media Center ndetse n'izindi harimo na YouTube. Icyo ukora nta kintu, uhita hano kuri application yitwa ngo Miracast. Ndakeka nta smart TV itagira ino application yitwa Miracast. Hanyuma rero iyo umaze kugera kuri Miracast, icyo ukora urahemeza naho. Hanyuma iyo umaze kugera hano rero icyo ukora, iyo umaze kugera hano nta kindi, nawe uhita ukora. Iyo umaze kugera hano rero uhita ufata telefone yawe, warangiza ukaza ugashaka application yitwa Play Store. Warangiza ukaza ugasacinga application yitwa Miracast nk'uko twayibonye muri smart TV yacu. Iyo urangije rero uraza, dore iyi ngiyi. Iyo urangije rero urayidownloadinga, warangiza ukaza kuri telefone yawe ukayishaka. Wamara kuyibona, ngiye nayibonye, dore ngiyi hano, dore ngiyi Miracast. Warangiza ukayemezaho ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho rero barakwereka muri televiziyo hano ko bakubwiye ngo peer device list, hahise haza ngo Tecno Spark 7. Bivuze ngo iyi niyo telefone yanjye. Hanyuma muri telefone naho ni gutya bahita bakwereka izina rya smart TV iraho ngaho hafi, kandi yiteguye kwakira iyo wireless y'iyo telefone. Hanyuma rero warangiza
ukaza hano muri telefone yawe n'ubundi ugakanda kuri smart TV. Murabona ko muri televiziyo bise bihinduka, batwereka screen ya telefone nk'uko bimeze. Uko bimeze muri telefone bise byimarika hano muri televiziyo. Bishatse kuvuga ngo twamaze kubikonekita. Ikintu cyose wakora muri telefone yawe kiba kigaragara no muri televiziyo. Nubwo wa playinga video bihita bigaragara. Urugero, nubwo wa playinga video ibinagaragara muri smart TV. Aka kantu ni keza kuko bituma uticisha nk'umushyitsi wagusuye irungu, kuko hari nk'igihe umuntu agusura ugasanga mwembi mwigiriye muri telefone, ugasanga ibyari ibiganiro bihindutse irungu gusa. Hanyuma rero reka tugerageze no guplayinga video, turebe uko byaba bimeze mu gihe uri kurebera video muri telefone direct biri no kugenda muri televiziyo. Reka duplayinge video turebe ngo ese byifashe gute. Duplayinge video turebe ngo ese video yo yareba gute muri televiziyo. Murabona nka gutya, murabona ko duplayinze video, ariko muri televiziyo kaje ari gatoya par rapport ya screen ya televiziyo. Kugira ngo igaragare neza ko ari nini muri televiziyo, icyo ukora nta kindi, wowe uramanza ugahengeka telefone yawe ya screen ukayagrandisa, screen yawe ukaba nini. Murabona ko dutambitse telefone no muri televiziyo amashusho abaye magari. Reka duplayinge sasa. Ariko uwo gutya ntabwo bihagije, ushobora gukenera kongera size ya televiziyo, ya screen ya televiziyo. Icyo ukora ufata screen ya telefone, warangiza ukazuminga. Uko uri kuzuminga muri kubona ko ari nako screen ya televiziyo iri kuba nini. Ndakeka gutya ntacyo byaba bitwaye. Uramutse uri kurebera indirimbo muri televiziyo na telefone, kugira ngo abantu muri kumwe nabo babashe kuryoherwa n'amashusho uri kureba muri telefone. Ndakeka ni gutya rero, kandi ni akantu k'ubwenge rwose, ni akantu k'ubwenge. Aka ngaka nako natekereje ko abakunzi ba innovation and electrical nako bakwiriye kukamenya. Rero ubu ni uburyo bwa mbere mberetse uburyo ushobora gukonegita telefone ndetse na televiziyo yawe. Screen yo muri telefone ikaba nari igaragara muri smart TV. Ndakeka byumvikanye kandi biragaragara. Murabona ko amashusho agaragara neza muri televiziyo nk'uko agaragara muri telefone. Hanyuma rero ubu ni uburyo bwa mbere ushobora guhuza telefone na televiziyo. Screen yo muri telefone ikanagaragara muri televiziyo. Uburyo bwa kabiri rero ni uburyo ushobora guhuza YouTube yo muri telefone ukayihuza na YouTube yo muri televiziyo. Mbega ukaba ushobora gukoresha YouTube muri telefone ariko amashusho akagaragarira muri televiziyo. Hanyuma rero kugira ngo uhuze YouTube yo muri telefone, icyo ukora ni uko bisaba ko iyo telefone ugiye gukoreraho YouTube igomba kuba ariyo ihaye televiziyo Wi-Fi. Kuvuga ngo wowe muri telefone yawe ugomba kuba ufite data cyangwa ufite internet, hanyuma ugafungura hotspot, hanyuma iyo telefone akaba ariyo ihereza televiziyo Wi-Fi. Icyo uri bukore mbere na mbere rero, uramanza ufungure connection ya internet. Numara kuyifungura rero urahita ufungura n'icyo bita hotspot. Hotspot ariyo yingiyi hano, urayifungura.
ukimara kuyifungura urahita uza no muri televiziyo uze hano handitse ngo setting. Ahangaha ukoresheje telekomande yawe, nurangiza urahita uza hano handitse ngo setting nanone, naho uhagere uhemeze na telekomande yawe. Urahita ugaruka hano handitse ngo network. Ahangaha handitse ngo network urahita uhemeza. Numara kuhemeza barakwereka ino paje, uhita uza hano handitse ngo wifi. Ahangaha numara kuhagera urahita uza hano hirya handitse ngo wifi, nurangiza kano ukagire on. Murabona ko kari off, nurangiza ukagire on. Ukimara kukagira on rero barahita bakwereka ama wifi asanzwemo hano muri televiziyo yawe, ariko bakwereke n'izindi nshyashya. Murabona ko hajemo Tecno Spark 7 ari nayo tugiye kwifashisha kugira ngo duhuze YouTube yo muri telefone ndetse n'iyo muri televiziyo. Icyo uri bukore rero urahita uza hano kuri Tecno Spark 7 nurangiza uhemeze. Ukimara kuhemeza rero nta kindi bari bugusabe usibye gushyiramo password. Password nta yindi uri bushyiremo, urareba password ya telefone ya hotspot, nurangiza uyandikemo. Turangiza tuze kwaka kavi ko ku ruhande tuhemeze, hanyuma niturangiza tumanuke hano handitse ngo save, tuhemeze. Hanyuma murabona ko ibaye connected, ariko na hano hejuru bise bitanga signal ko wifi iri connected. Hanyuma rero iyo umaze gukora ibyo ngibyo, icyo ukora nta kindi, uhita ugira gute, uhita ubivamo, warangiza ukaza hano kuri home screen. Ahangaha warangiza ukoresheje telekomande yawe ukamanuka hano handitse ngo YouTube, ukaza kuri YouTube ukahemeza. Okay, murabona rero ko YouTube yacu tuyigezemo. Ubu ngubu dushatse twa playinga, ni urugero, reka duplayinge iyi ngiyi. Iyi ngiyi iri guplayinga rero ni iya televiziyo nyirizina, ariko ntabwo twari twahuza YouTube ya telefone ndetse na televiziyo. Icyo uri bukore rero urahita uza hano ku ruhande n'ubundi, nurangiza umanuke hasi handitse ngo setting. Hasi handitse setting, ariho hariya hasi handitse setting, nurangiza uhemeze. Ukimara kuhemeza rero urahita uza no muri telefone yawe, urahita winjira muri YouTube ya telefone yawe, nurangiza urahita ukanda hano hejuru hano kwaka kantu, nurangiza urakanda kwako kantu gakandeho. Ukimara kugakandaho bahita bakwereka ngo select a device, bahise bakwereka hano handitse ngo YouTube on TV2, naho hepfo handitse ngo link with TV code. Ubwo ni ukuvuga ngo ushatse wahita wemeza hano hambere handitse ngo YouTube on TV2 playing YouTube, cyangwa se ukaza hano handitse ngo link with TV code. Ariko rero ni ukuvuga ngo uramutse wemeje hano kuri YouTube on TV2 byahita byikora, ukagira gute, ugahita ukoresha YouTube bihita bigaragara muri televiziyo. Ariko icyo nshaka ni ukubereka hano handitse ngo link with TV code. Icyo uri bukore rero urahita wemeza hano handitse ngo link with TV code, urahemeza. Ukimara kuhemeza urahita umanuka no muri televiziyo, nurangiza wemeza hano handitse ngo link with TV code, naho uhemeze. Murabona ko hano ku ruhande murabona ko baduhaye imibare. Iyi mibare niyo tugiye kwandika hano muri aka gatablo baduhaye hano muri telefone. Ni 11 6 8 0 3 4 8 6
090. Niturangiza murabona ko kano ka link gahise kaba ibara ry'ubururu hano muri telefone. Niturangiza duhite twemeza hano kuri link, dutegereze ko biba connected, dutegereze. Hanyuma murabona ko byabaye connected. Iyo bibaye connected rero ka kantu ko hejuru akangaka murabizi ko kari umweru gahita gahinduka umukara. Murabona ko kabaye umukara. Icyo turi bukore ubu ngubu twaplayinga video igahita igaragara no muri televiziyo. Kuba ufite megabyte zawe, ufite internet yawe ihagije, iyo playinze video ihita iplayinga no muri televiziyo. Reka tubigerageze turebe. Murabona rero ko ni gutya bikorwa. Murabona ko byakunze. Ni ukuvuga ngo amashusho iyo playinze video muri telefone ntabwo iplayinga muri telefone, ahubwo ihita iplayinga muri televiziyo byonyine. Okay, ndabashimiye rero wowe warebye ino video ikaba irangiye, ndagushimiye cyane kandi nankurarikira kuzakurikira inyigisho z'ubutaha kuri channel ya Innovation and Electrical. Ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse na like. Bye bye.